okushoma ebyaharubaho n'eddiini okuja abahango by'obwegese n'ikirungi bita murundogo abazaire mwashabwa okureebuuza ebyo abaana banyu barikukora babiine ebyoma byakanyabwengye nk'essimu, computer, laptop n'ebindi. Okushaba oku kwaheebwayo District Kadhi wa Shema aha mukoro gw'okushishima abaana abarikushoma eby'eddiini aha Emirates Primary School aho mu rurembo rwa Mbarara. Society yona akuba eddiini ine ebintu bingi ebyokutwegesa kandi omwe abazaire tutakubaasa kwegesa abaana konka twamwegesa eddiini oshanga Mukama Ruhanga yamuyamba aine ekyakuyamba abantu kandi akayamba abato batahibe kandi akayamba n'ihanga okutwarira hamwe. Social media ebyonetisira abaana umurembe gwo guturumu ogw'amasimu ogwa za smartphone ogwabye kuri nk'umwana wamwiriza hare na nesimu wamwiriza hare na TV wareba ngo abana tubasisikara kandi nk'abazire ninungi konka twataje controlingire n'endera yatusisira abana ekikubasha ni communication first twenda kwasansaje emirumeji yona ni communication first. Abandi bebembezi abayiko omwanya ogwo nibagira ngu hati obusiramu nibwenda abashomi okongera okutunguuka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abwa TV West ndi Senyomo Gideon.